Pozdrav svima na još klipu, ja sam Milke i vi gledate novi klip na ovom kanalu. Da, kažete da danas ćete vidjeti kako su mi Facebook bukvalno ugasio Milke HD profil. Znači, pred 20 dana su mi tražili kao neke slike da proveravam vamo tamo i bukvalno sam prošao taj ispit, kako bi ja to rekao, i baš su me sad sjebali. I gledajte sad, znači ja sam sve to uspio i sad su tražili kao neko fake ime ja imam. I sad taj Facebook, fucking Facebook, rekao da promenim ja imena. I jebao sam u mater pre neki dan, i kako se zove, da ja to ime promenim. I ja sam došao, ok, ajde promenit ću ime sve i da bi oni meni kao neke dokumente teli, nemam pojma nešto, kao da adresa neka strana, ja beži bre, samo upišem ime i dalje. I oni kao, da pogledam neke vaše dokumente pa ćemo doneti kako zove odluku šta ćemo raditi sa akauntom. Ja mislim da su oni već to ugasili, tako da je meni taj profil ugašen, tako da ću morati izgleda pravimo Facebook stranicu, da. Ljudi, znači evo ovdje smo sad, znači sad ću napravim lepo Facebook stranicu i ćemo ovo javna ličnost vam tamo da imamo šta kaže. Autor neka strana, ne znam ni ja. Umetnik, preuzetnik, pisac, novinar, naslovničar, javna ličnost, sad stavit ću tu. I daćemo ime stranici Milke HD. I ćemo započnite. Milke HD, naš prilog je Milke malo HD. Ne može sam Milke. Već imam takvu stranicu, dobro. Onda ćemo staviti Milke HD JT. Ajde, Milke HD ovako ćemo staviti, ili Milke YouTube, eto, idemo to, YouTube. A mora se malo slovo, ne znam, Milke HD. I idemo započnite. I sad ćemo da napravimo stranicu na sekund. Znači sad treba čekamo, uvijek sam čekao ovako dugo i stvarno me malo iznervirao, znači htio sam da ponovim. Ok, napišem nešto, ćao svima, ovdje Milke sa kanala Milke HD i tako to, YouTube kanal, tako, sad ćem sve moj kanal, ljudi, znači evo nas ovdje smo na kanalu, kao što vidite malo sam promijenio sliku, onako malo bolje da bude, pošto je ono smorilo, vidi ovo je moj, čega stavimo nešto drugo, fič to content, dobro, ne sad, idemo link, to, idemo YouTube, man. YouTube kanal, to, sub for more, šalim se. Ok, slika na profilu, stavit ćemo ovu, da ćemo moći, ajde bre, evo ga mi da ću teti, evo ga, to je to, sljedeća, Milke HD događaj, dobro, preskoči to i ovo nam traži kao šta, godine starosti, lokacije, stavit ćemo Nev i Los Angeles i godine starosti od 13, stranica može od 13 godina pa može do 65. Pol svi, interesovanja, zabava, tenis igra, online igre, pucačke iz prvog lica, kazino, igrice na mreži, igra na tabli, World of Games, tako to, MMORPG i tako to. Ok, idemo dalje. Evo GTA 5, znam se, ne može to. Eto, stavili smo par tih interesovanja, idemo sačuvaj. I bum, evo nas na stranici. Znači sad svi lepo uđete i kliknite tu da bude pisalo like. Evo, znači kliknete ovako, sljedeće, zatvori bre ovo. Zatvori i sad evo nas na stranici. I stavili smo ladno dvije profilne slike. What the fuck man, ček. Ajde. Znači, samo ćemo kliknite like i možemo sada, kupite sada, kontaktirajte nas. Example, Milke HD, to, YouTube, sljedeće, a ne može to, ajmo ovako ću, sljedeće, ok, internet stranica, dalje, ok, ček, ne može feature, napravi, what the fuck man, app link, to nema. Ok, kontaktirajte nas, go to link i evo ga.
Tako da, eto to je bilo to ljudi što se tiče ovog klipa, napravili smo sada stranicu, kao što vidite, jer stvarno ne snimam sve što nikakav klip, ali morao sam ovako da snimim, pošto malo sam i smoren i tužan sam većinom zato što mi se bukvalno sad sve sjebalo i otišlo sve u kurac i tako to. Tako da eto to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se uživali, lajkujte stranicu ako hoćete da me ovdje kontaktirate, tako da eto to je bilo to, vidimo u sljedećem klipu i pause.